Muraho neza ni Ineza Online TV, twongeye kubasuhuza rero mu bisanzwe, twagiye kuri tere kureba inzu zigurishwa. Aha turi rero ni Nyagasambu, mu mudugudu wa Rugarama. Inzu mubona ifite ibyumba 4 na salo, iri ku busitani bungana na 13 kuri 20, ubwayo ni metero 8 ku 10. Iragurishwa rero, igurishwa miliyoni 8 n'igice. Inzu rero nk'uko mubibona ni inzu igurishwa muri quartier uko mubibona, aho ujya online kuri YouTube ukandika Ineza Online TV, kubadukurikira bwa mbere urumvikana ukora subscribe ukabikoreshwa inshuro imwe gusa. Abasanzwe badukurikira ukora share cyangwa like, kugira ngo tubashe kugendamo tubona za comment zanyu, ukomeza uko mufunguye tumubona izo tuba twagiye tubereka n'ibindi byose tuba twakoreye kuri channel. Icyasi ukaba wadushakira kuri nimero 0788224489. Okay, ni Ineza Online TV rero. Muraho neza ni Ineza Online TV, twongeye kubasuhuza rero mu bisanzwe, twagiye kuri tere kureba inzu zigurishwa. Aha turi rero ni Nyagasambu, mu mudugudu wa Rugarama. Inzu mubona ifite ibyumba 4 na salo, iri ku busitani bungana na 13 kuri 20, ubwayo ni metero 8 ku 10. Iragurishwa rero, igurishwa miliyoni 8 n'igice. Inzu rero nk'uko mubibona ni inzu igurishwa muri quartier uko mubibona, aho ujya online kuri YouTube ukandika Ineza Online TV, kubadukurikira bwa mbere urumvikana ukora subscribe ukabikoreshwa inshuro imwe gusa. Abasanzwe badukurikira ukora share cyangwa like, kugira ngo tubashe kugendamo tubona za comment zanyu, ukomeza uko mufunguye tumubona izo tuba twagiye tubereka n'ibindi byose tuba twakoreye kuri channel. Icyasi ukaba wadushakira kuri nimero 0788224489. Okay, ni Ineza Online TV rero. Muraho neza ni Ineza Online TV, twongeye kubasuhuza rero mu bisanzwe, twagiye kuri tere kureba inzu zigurishwa. Aha turi rero ni Nyagasambu, mu mudugudu wa Rugarama. Inzu mubona ifite ibyumba 4 na salo, iri ku busitani bungana na 13 kuri 20, ubwayo ni metero 8 ku 10. Iragurishwa rero, igurishwa miliyoni 8 n'igice. Inzu rero nk'uko mubibona ni inzu igurishwa muri quartier uko mubibona, aho ujya online kuri YouTube ukandika Ineza Online TV, kubadukurikira bwa mbere urumvikana ukora subscribe ukabikoreshwa inshuro imwe gusa. Abasanzwe badukurikira ukora share cyangwa like, kugira ngo tubashe kugendamo tubona za comment zanyu, ukomeza uko mufunguye tumubona izo tuba twagiye tubereka n'ibindi byose tuba twakoreye kuri channel. Icyasi ukaba wadushakira kuri nimero 0788224489. Okay, ni Ineza Online TV rero. Muraho neza ni Ineza Online TV, twongeye kubasuhuza rero mu bisanzwe, twagiye kuri tere kureba inzu zigurishwa. Aha turi rero ni Nyagasambu, mu mudugudu wa Rugarama. Inzu mubona ifite ibyumba 4 na salo, iri ku busitani bungana na 13 kuri 20, ubwayo ni metero 8 ku 10. Iragurishwa rero, igurishwa miliyoni 8 n'igice. Inzu rero nk'uko mubibona ni inzu igurishwa muri quartier uko mubibona, aho ujya online kuri YouTube ukandika Ineza Online TV, kubadukurikira bwa mbere urumvikana ukora subscribe ukabikoreshwa inshuro imwe gusa. Abasanzwe badukurikira ukora share cyangwa like, kugira ngo tubashe kugendamo tubona za comment zanyu, ukomeza uko mufunguye tumubona izo tuba twagiye tubereka n'ibindi byose tuba twakoreye kuri channel. Icyasi ukaba wadushakira kuri nimero 0788224489.
ni neza online tv rero